السلام عليكم. شو اسمك؟ حسين حسن السقوف. شو عمرك يا حسين؟ 9 سنين. 9 سنين. كم أخ عندك يا حسين؟ نسيت؟ 22. كم أخ عندك؟ 22. ما شاء الله. يرمي كيف خرج ما شاء الله. أكبر منك ولا أصغر منك؟ أكبر مني. كلهم أكبر منك، أنت أصغر واحد. لا، مو أصغر واحد. في أصغر. في 2 3 أصغر منك؟ واحد بس. 4. 4 أصغر منك، ما شاء الله. شو بيشتغل أبوك؟ بالبرية. بالبرية، فلاح. مزارع. نعم. شو بدك تصير بس تكبر؟ دكتور. دكتور إن شاء الله. شلون بتحب الدراسة ولا لا؟ الدكتور bده يدرس عن مضبوط ليصير دكتور مضبوط. يلا الله يوفقك إن شاء الله. Suriye bölgesinde, Tartanaz bölgesinde içerisinde bulunduğumuz okul çocuklara eğitim veriyor. Ve tabii biz bağışçılarımızın emanetlerini şimdi burada takdim edeceğiz. Fakat güzel olan şu, ilk defa belki de maaş alacaklar. 1 yıldır burada gönüllü çalışan eğitimci arkadaşlar var. Çocuklara eğitim veriyor, onların gelişimi için, ileriye hazırlamak için bir çalışma yapıyorlar. Ve biz elhamdülillah buna şu an vesile olacağız. Bağışçılarımızın aracılığıyla burada her bir eğitimci arkadaşımıza bugün evine herhalde çok mutlu, neşeli bir şekilde gitmiş olacaklar. Ceplerinde paraları olacak. Tabii biz buradan açıkçası Müslümanlar adına teşekkür ediyoruz. Yani ümmetin çocuklarına buradaki kardeşlerimiz sahip çıkıyor. Çocuklara eğitiyor, ileriye hazırlıyorlar. Dediğim gibi inşallah Suriye yönetecek çocukları burada yetiştirecekler. Bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Kendileri gayret ettiler, çabaladılar. Bugün inşallah biz burada bu kardeşlerimize yardımcı olacağız. Verdikleri eğitimin karşılığı belki değil ama en azından küçük de olsa hani çorbada bir tuz misali inşallah vesile olmuş olacağız. أنا اسمي محمد زيدان. إيه تمام كمل. اسمي وين ساكن؟ ساكن بالحارة الشمالي. بتفتناس؟ ايه. احكي لنا عن ابوك شو بيشتغل، كم اخ عندك؟ عندي 6 اخوات. ابوي بيشتغل بالرباط مع الفيلق. اخواتك اكبر منك اصغر منك؟ ما في، بس انا اكبر واحد. بتدرسوا ولا ما بتدرسوا اخواتك؟ ايه بدرسوا عندي 2. شو اسمائهم؟ عبد الله وعبد الرزاق. والبقية الاصغر؟ صغار، وحده عمرها 2 ونص وحده 2 ونص. شو اسمائهم بنات؟ تارا ولارا. تارا ولارا. بتحبوا اخواتك؟ شلون المدرسة؟ بتحب التعليم مثل المدارس شيء؟ بحبه ايه. اكيد؟ ما بدنا الاساتذة الله يعطيكم العافية؟ يعني بتريد هيك التعليم يضل موجود ولا؟ بريد يضل موجود. ايش بتفكر بس تكبر تصير؟ مهندس. ليش بدك تصير مهندس؟ هيك يطلع مثل ابوك مهندس؟ ابويا بيعمر ايه. محمود ايش؟ العمود. محمود؟ العمود. محمود. احكي لنا عن حالك يا محمود. ساكن بالحارة عند بنايات أبو جعفر، بنايات حازم غزال. نعم. في عندي 3 أخوات ماتوا، اسمه جميل ووحدة اسمها سلام، وعندي أخوي أكبر مني نجح على التاسع، لازم يكون تاسع بس هو هلا عم يدرس ثامن. وأهلك؟ علمتي. شلون ماتوا؟ بالطيارة بارود، كانوا عم يصنعوا بارود. Annesi babası oldu, bir daha üç arkadaş, kardeşleri daha oldu. Vefat etti. Şey, عبدالرزاق مضبوط شو علامته؟ منيحة. بالفحص ضل عندي ناقصني بس 9، كانت عندي كلها 10 ونقصنا علامة. ما شاء الله ما شاء الله. شو بدك تصير بس تكبر؟ دكتور. إن شاء الله إن شاء الله بتصير إن شاء الله. الله يوفقك يا رب. مرحبا يا طاهر. Evet, Suriye'deyiz. Tartanaz bölgesindeyiz şu an. Gördüğünüz gibi burada çocuklar savaşın kalıntılarına rağmen, bütün acılara, sıkıntılara rağmen inşallah bunlar geleceğe hazırlanıyor. Şartlar ne kadar ilkel olsa da bağışçılarımızın inşallah katkılarıyla bu çocuklar geleceğe hazırlanıyor. Ve biz ümit ediyoruz. Suriye'yi yeniden inşa edecek çocuklar onlar inşallah. Bunlara belki ekmek aş geliyor ama eğitime de ihtiyaç var. Ve burada
bir yıldır eğitim veren öğretmenler, hocalar ücret de almıyorlar bu çocuklara eğitim vermek için. Yani özetle kendileri bu işe adamış insanlar ve burada çocukları geleceğe inşallah hazırlıyorlar. Ve çocuklar çadırlarda otursalar da eğitimlerini böyle bir ortamda alıyorlar. Ya buralarda çocuklara eğitim vermeye devam ediyor.